özelliği kendinde toplamıştır. U njemu se nalaze dvije specifičnosti. Önce bilgelik, Kao prvo mudrost, sonra liderlik. a nakon toga i liderstvo. Važnost i vrijednost jednog lidera mjere se sa njegovim vjerskim uvjerenjem, njegovim entuzijazmom, širokovidnošću i jačinom njegove ljubavi koju gaji prema društvu. Pred nama je priča jednog naroda koji uprkos svemu nije odustao od svoje vjere islama, pa makar to i životom platio. Taj narod je na Balkanu, na vatrenoj liniji. Njegovo lice je uvijek hladno i okrenuto strašnim vjetrovima i neprestano se bori za opstanak na tim prostorima. To je narod koji snažnom odlukom ni za šta ne zamjenjuje stil i način življenja i vjerovanja. Ovo je priča ljudi iz države koja se ponovo rodila na čelu sa velikim junakom kojeg je sama iznjedrila. To je zemlja u kojoj je vršen pritisak, nasilje, zulum i jedan od najstravičnijih genocida. Junak ove priče, Alija, je rođen 8. avgusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Kada je imao 2 godine, sa svojom porodicom Alija se preselio u Sarajevo. Ime je dobio po djedu Aliji, koji je jedno vrijeme bio načelnik opštine u Šamcu. Alija je odrastao u jednoj vjerskoj porodici i njegov karakter se oblikovao islamskim odgojem. U njemu nije bilo mržnje ni prema neprijateljima. Čovjek koji je uvijek bio na strani mira i pravde, u budućnosti biva predvodnikom i spasiocem svoga naroda iz kojeg je potekao. Bošnjaci koji su se borili za život i svoja vjerska uvjerenja, s pravom ga prozivaju kraljem mudrosti. Alija je gajio posebnu i duboku ljubav prema svojoj majci Hibi. To bi spominjao riječima: sve što je ona voljela, volio sam i ja. Majka je na njega imala veliki utjecaj. Prisjećao je se dana još dok je imao 12-13 godina, onda kada su porodično išli u džamiju u blizini njegove kuće na sabah namaz. Klanjanje namaza u džematu mu je davalo poseban smiraj, tako da je uvijek bio uvjeren da taj osjećaj ne bi ni za šta zamijenio. Pogotovo u proljeće, vraćajući se sa sabah namaza, bio bi impresioniran cvrkutom ptica i mahalom punom mira i duhovnosti. Sve je to njemu u budućnosti davalo veliku podršku onda kada je bio svjedok kaosa i brutalnosti. U Drugom svjetskom ratu Alija odbija da se bori u redovima Jugoslovenske armije. Bio je uhapšen zbog tog čina, kasnije ipak oslobođen nakon što se ispostavilo da se njegov djed Alija u njegovo vrijeme borio za srpska prava i živote. Tokom cijele historije Bosna je uvijek bila između 2 mišljenja, 2 religije i 2 nacionalnosti, ali nikada nije stala na strani fašizma ili komunizma, katolicizma ili pravoslavlja. Uvijek je prema sebi i svom položaju tražila treći put za izlaz iz teške situacije koja bi je snašla i u tome uvijek uspjevala. Ovdje se radi o ljudima koji su na mjesto katoličanstva i pravoslavlja izabrali da budu muslimani i u ovome bili toliko hrabri i odlučni da su zarad svoje vjere bili i ubijani. I samo radi toga su htjeli da se zovu Bošnjaci, a ne Hrvati i Srbi. Oni su svojom voljom svoje vjerovanje i svoju naciju skrojili i ovo lijepo skrojeno odijelo sa dostojanstvom i ponosom navukli na svoja umorna, ali zadovoljna tijela. Bosna je priča jedne zemlje koja, otkako postoji na karti svijeta, nikada se nije nikome pokorila i nije dozvolila da bude ugnjetavana. Kao takvu svijet je budno prati i na nju gleda kao na jednu priču iz jedne čudesne balkanske bajke. Po dolasku Fatiha Sultana Mehmeda na teritoriji BiH, Bošnjaci prihvataju islam, dok Hrvati i Srbi ostaju privrženi katoličanstvu i pravoslavlju. U 14. i 15. godini, čitajući knjige vezane za filozofiju, ateizam i komunizam i ulazeći u razne rasprave sa prijateljima, Alija se upoznao sa drugačijim načinom razmišljanja, koji je vodio odbojnošću prema vjeri. Ipak nije prihvatao komunistički diskurs da je Bog proizvod nepravednog uređenja. Upoznavajući ove vrste ideologija, govorio je da se ne može prihvatiti razumijevanje svijeta bez Boga, te se sa 17 godina potpuno okreće islamu. Alija svojom mržnjom prema komunizmu i fašizmu u jednom antiislamističkom uređenju trudio se da izgradi jedan novi način života koji je zasnovan na pravdi, poštenju i slobodi. Prema našim neprijateljima imamo samo jednu dužnost, a to je pravda.
Riječi su Alije Izetbegovića koje se itekako razlikuju od riječi današnjih islamističkih političara koji se drže mržnje i osvete. Alija je također govorio da vlast nikako ne treba biti barijera pravdi. Uvijek je govorio da muslimani trebaju biti onakvi kako to njima i pristaje. Riječima, ako budemo činili sve ono što nam čine neprijatelji, nećemo se razlikovati od njih. Pokazuje nam civilizovanu i ljudsku stranu jednog velikog lidera. Sa svojih 19 godina pročitao je gotovo sva dijela evropske filozofije. Krajem 1940. godina, unutar udruženja Mladi muslimani izgradio je ličnost koja može pokrenuti jedno islamsko buđenje. Udruženje Mladi muslimani, formirano sa ciljem odbrane legitimnosti islama i njegovog prilagođavanja današnjici, počinje djelovati 1939. godine. Kada je Tito aprila 1945. godine došao na vlast, zabranio je djelovanje mladih muslimana i tada su započeli sudski procesi protiv Alije i prijatelja. 3 godine poslije hapšenja Alija izlazi iz zatvora i 1949. godine ponovo stupa u kontakt sa mladim muslimanima. U to vrijeme stavovi komunističkog sistema su pooštreni i 4 člana udruženja su osuđena na smrt. 1949. godine desile su se i neke lijepe stvari u Alijinom životu. Oženio se sa prelijepom mladom djevojkom imena Halida i iz tog braka dobio je sina Bakira i kćerke Sabinu i Lejlu. Upoznavanje i sastanci sa Halidom su održavani tokom rata uz zvuk sirena kada su ulice bile u potpunosti puste. U vrijeme kada su svi u strahu tražili zaštitu u skloništima, oni su kroz veliku buku i dim šetali pustim ulicama i parkovima. Ne plaši se, neće nam ništa biti, tješili su jedno drugo, Alija i Halida svakoga puta. Nakon što je izašao iz zatvora, Alija je diplomirao na poljoprivrednom fakultetu, a potom je upisao i pravni fakultet. Jedno vrijeme je radio kao upravnik u građevinskoj firmi za izgradnju brane, a 1964. godine u pravnoj firmi u kojoj se zapošljava postaje savjetnik. Pored Islamske deklaracije, koja je objavljena 1969. godine, drugo Alijino važno djelo koje je odjeknulo u javnosti jeste Islam između istoka i zapada. Nakon policijske racije u kući Alije 1983. godine započet je sudski i istražni proces protiv njega. Iako je kažnjen sa 14 godina robije, 1988. godine pušten je na slobodu. Nakon izlaska iz zatvora, Alija postaje svima dobro poznata ličnost, a njegove knjige i publikacije se prevode na mnoge svjetske jezike. Kao intelektualcu koji piše o islamskim temama, filozofu, aktivisti i pravniku, Aliji ponovni odlazak u zatvor na neki način pomaže da se za njega čuje u intelektualnim krugovima. Pod ubjeđenjem da će ujediniti sve muslimane u Jugoslaviji, Alija Izetbegović osniva političku partiju pod imenom Stranka demokratske akcije. Alija je sada lider. Na prvim izborima koji su održani 18. novembra 1990. godine, SDA je izvojevala pobjedu, a Alija je dospio na čelo voljene države kao njen predsjednik. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Njegov način, njegove poruke možda objašnjavaju zašto i drugi neće da ostanu u toj Jugoslaviji. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Takvu Jugoslaviju su u očima jugoslovenskih naroda, Slovenaca, Hrvata, Makedonaca, Albanaca, Mađara, muslimana, jednostavno omrzli u očima Evrope i svijeta. Takvi načini kako to Karadžić radi. Međutim, jer Karadžić je samo izraz jednog načina, mišljenja, jednog pristupa, mi smo se sve nadali i nadamo se i dalje da će proraditi, da se naša nada, da će srpski narod doći do svoje demokratske tradicije, da će srpski narod otkriti one zalihe demokratske tradicije koje imaju, koje ga odlikuju, po kome je bio poznat u svijetu. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog narodu, ni ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. Sarajevo je već počelo da gori. Na ulicama svakodnevna ubistva Bošnjaka, bol, krv, patnja i krik.
Bombardovanje Sarajeva je otpočelo. Dok je Alija odletio u Lisabon i vratio se nazad, na sarajevskim ulicama vatra je već bjesnila. General Ratko Mladić sprovodi žestoki napad sa sarajevskih brda, snajperistima opijenih zakletvom da će sijati strah i smrt. To je bio početak genocida ispred očiju čitavog svijeta. Vidjevši da ovo nije prolazna situacija, predsjedništvo Bosne i Hercegovine 20. juna 1992. godine zvanično objavljuje početak rata. Parlament se ukida i, dobivši sva ovlašćenja, Alija biva proglašenim za vrhovnog komandanta. Rat se nastavljao sa svim svojim užasima i s ciljem osnivanja Velike Srbije. Masakar je bio u katastrofalnim razmerama. Uzimajući u obzir vijek i mjesto u kojem je živio, Alija pored svega nije očekivao masakar. Međutim, žaljenjem je uvidio da je pogriješio. U 20. stoljeću, u Europi, pred očima ljudske savjesti, nedužni ljudi su bili masakrirani. Ideja o osnivanju Velike Srbije, koju je poduzeo Slobodan Milošević, bit će veoma krvava. Bošnjaci su osnivanjem regularne vojske dodatno ojačali. Narod je pozvan u rat, no ipak mir je morao doći ranije kako bi se koliko je god moguće smanjio broj žrtava. Nije bilo oružja, ni municija, ani oficirskog osoblja koje bi rukovodilo svim tim stvarima. Ipak, učešćem civilnog stanovništva osnovana je vojska. Vojska prepuna vjere i nade. Alija je na svakom frontu bio među svojim vojnicima, rame uz rame sa njima. Razaranja koja je donio rat najviše plaćaju sarajevske ulice. Od ulica koje su nekada bile centar umjetnosti i kulture, sada se da vidjeti samo krv i čuti vrisak i plač. Stanovništvo Sarajeva, koje je na početku rata brojalo 523.000, 1993. godine opalo je na broj od 380.000 stanovnika. Bošnjaci koji su zimske periode u 1992. i 1993. godini proveli bez struje, vode i ogreva, bili su primorani na seču drveća po gradu kako bi se bar malo ugrijali u tim teškim zimskim danima. Držeći se na životu uz pomoć koja je pristizala iz muslimanskih država, Bošnjaci nisu željeli ništa osim održati u životu svoju vjeru i nezavisnost. Do prije nekoliko iz ulica iz kojih su odzvanjali harmonika, violončelo i violina, izdizao se miris baruta i ulice su postale neprohodan kaos nastao od mrtvih tijela. U Sarajevu je poginulo preko 10.000 ljudi, od čega je 1.300 djece. Ishodi zločina su u tolikoj mjeri bili katastrofalni da nije bilo moguće pronaći mjesto za ukop umrlih. Ukopavanja su se vršila po parkovima i dvorištima. Od Drugog svjetskog rata pa na ovamo Sarajevo postaje prvi okupirani glavni grad u Europi. Srbi su u okupiranom Sarajevu spriječavali čak i prijem humanitarne pomoći. Bijeda, glad, krv i smrt su bili na sve strane. Da bi se humanitarna pomoć koja je pristizala na aerodrom koji je bio u rukama Ujedinjenih naroda dostavila u grad, trebalo je naći neko rješenje. Rješenje Bošnjaci koji su se borili za život i svoja vjerska uvjerenja vide u kopanju tunela. Tunel života. U roku od 5 mjeseci iskopava se tunel u dužini od 800 metara koji prolazi ispod Sarajevskog aerodroma. Tunel se kopa od strane Alije i njegovih saradnika da bi se u grad dostavila hrana, oružje, municija, lijekovi. Tunel koji je spasio 300.000 ljudi promijenio je i sudbinu rata. Kroz ovaj tunel, osim hrane i pića, prolazio je i san o nezavisnim danima hranjen nadom i vjerom u spas, za kojim je Bosna težila. S druge strane, Srbi nisu osjećali duboku mržnju samo prema civilnom stanovništvu, već su za cilj uzimali i građevine, posebno džamije. Džamijske munare koje su srušene u oblacima prašine ostavit će veliki i neizbrisivi bol Bošnjacima u njihovim sjećanjima i srcima. Srpska krvava mržnja nije prestajala. Napadali su čak i novinske zgrade, a u koncentracijskim logorima poubijali bezbroj ljudi. I dok je Europa mirno gledala sve ove brutalnosti, francuski novinar Henri Levy je to ovako izrazio: Europa je umrla u Sarajevu. Srbi zasigurno nisu očekivali takav čudesan otpor od strane nenaoružanih ljudi. Zbog toga bijes im je bio slojevitiji i napadi su postojali teži. Nemilosrdno su bombardovane biblioteke, bolnice, pijace, čak i bespomoćni Bošnjaci koji su čekali u redu za pitku vodu. Na ulicama su se doživljavale velike borbe opstanka za život. 15. januara 1993. godine Srbi su napali veliku grupu Bošnjaka koji su čekali u redu za vodu.
Oko 300 Bošnjaka koji su čekali da napune svoje kanistere brutalno je ubijeno u ovom napadu. Zbog hladnokrvnog posmatranja svih ovih scena, čovječanstvo će patiti danas i dok ima svijeta. U međuvremenu i Hrvati su se priključili ratu i napali su Mostar. Rušenje mosta u Mostaru, ne samo u srcu muslimanske zajednice, već u srcu cijelog čovječanstva, ostavit će neizbrisiv trag. O rušenju mosta u Mostaru Alija Izetbegović kaže: ovo je za nas bio najteži trenutak u ratu. Historija Bosne je historija borbe za Bosnu. 1994. godine efekti rata počinju da slabi i bosanska vojska počinje jačati. – 1995. godine Srbi, želeći nanijeti konačni udarac, vrše genocid koji će biti upisan u historiju čovječanstva kao jedna od najvećih sramota. Oni postaju glavni aktori ovog strašnog i užasnog filma koji se zove Srebrenički masakar. Iste godine u julu mjesecu ubijeno je 7 do 8 hiljada Bošnjaka u samo nekoliko dana. Nažalost, nemate riječi koje bi mogle opisati veličinu i užas masakra u Srebrenici. Rat se na kraju završava bez pobjednika. Iz ovog rata je samo jedna politička ličnost izašla ponosno i uzdignute glave. Alija. Assalamu alaikum. Bosna! Na mjestu! Bosna! Tekbir! 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 Alija je kazivao da mu je najteži trenutak u životu bio trenutak kada je seo za stolom radi potpisivanja Dejtonskog sporazuma za okončanje rata. Nije mi bilo bitno da li će me ljudi pominjati kao komandanta pobjednika, već mi je bilo bitno da se vratim svome narodu sa racionalnim mirovnim sporazumom u rukama. Rekao je Alija i opisao svoju tešku situaciju u kojoj se je našao kada je pročitao tačke sporazuma koje se kose sa ljudskim razumom. Uspjeh u borbi za nezavisnost Bosna zasigurno duguje kralju mudrosti, Aliji Izetbegoviću. Da nije bilo Alije, muslimani nikada ne bi bili vlasnici države Bosne i Hercegovine. 19. oktobra 2003. godine otišao je sa životne pozornice bosanski političar kao i prvi predsjednik Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. Izetbegović je u očima bošnjačkog naroda i dan danas veliki heroj. On je bio kralj mudrosti, filozof, pravnik, aktivista, skroman i privržen svojoj vjeri. Doista, on je bio lider u potpunosti. Danas, nakon svega što je bilo i prošlo, u Bosni i Hercegovini koncerti Sarajevske filharmonije i dalje se nastavljaju. Bošnjaci se šetaju po obali reke Miljacke, klanjaju u džamijama i obilaze mezare palih šehida. Jugoslovenski predsjednik Milošević, general Mladić i Karadžić su tri imena koja su zapisana na sramnim stranicama u najcrnjim uglovima ljudske historije. Iako su se tuga i gorčina izazvane ratnim zločinima urezale u pamćenje svakog od njih, Bošnjaci danas nastavljaju svoj život u mirnoj sjenci svoje nezavisnosti postignute pod vođstvom velikog lidera. Mudre riječi kralja mudrosti, Alije Izetbegovića. Ako zaboravimo genocid koji nam je učinjen, bit ćemo prinuđeni da to opet preživimo. Ali ja vam ne govorim da trčite za osvetom, već samo da nikad ne zaboravite šta se dogodilo. Bio sam musliman i to ću i ostati. Osjećao sam se borcem za stvar islama u svijetu i time ću se osjećati do kraja života. Jer islam je za mene drugo ime za sve što je lijepo i plemenito. I ime za obećanje ili nadu u bolju budućnost muslimanskih naroda. Za njihov život u dostojanstvu i slobodi. Jednom riječju za sve ono za što je po mom uvjerenju bilo vrijedno živjeti. Mi smo se trudili prije svega biti ljudi i u tome smo uspjeli. Mi smo se trudili biti ljudi zbog nas samih, a ne zbog njih Srba. Njima ništa ne dugujemo. Biti čovjek naša je dužnost prema Bogu i prema nama samima. To nije naša odgovornost prema njima. Kada putujem na pregovore u evropske zemlje, ne idem pognute glave, jer mi nismo ubijali žene, djecu i starce. Nismo napali ničija svetišta. Naši neprijatelji su sve ovo napravili i to pred očima čitavog zapada, u ime zapadnjačke civilizacije.
Alija Izetbegović, besmrtni heroj slavnog rata za nezavisnost i dostojanstvene pobjede.